Chiri Surikren Arkeba Longley, APDCL Company Aphan, Longley Pilong Lepusi, Matijong ni Pai Clear ni, Dipu FBI along, Indigenous People Party atum, Pirangkia Maikang Nyahut, Lamthi, Chipaklang. Pirangkia Mailong IPPS Song Pen Lamthi Kejai Tenke, Assam Power Distribution Company Limited, APDCL Pen, Carbon Thomas Council Angbong, Damdon Chitoksi, Lakha Crane Arkeb, Bojana Havaralong, Solar Project Kipang Nipon Japan, Rongin Ko Rakit Hong, Arong Kiparluang Kang, Wasteland mate thang taning joino longle ke joypu paklangsi 18,000 bighas alongle Carbon Thomas Council Pen APDCL aphan pidatlo Laso puthak Indigenous People's Party mate IPP Pen bangso aron repen longle ke pek puthak ingtonang jipu National Commission for Scheduled Tribes mate NCS tialang lamhoi kipi dam ateng pen NCS tiahin pen Assam Government Ravi Kota Chief Secretary Assam Siedain Abasi Chairman APDCL Lapen Nirola Phangchupi Carbon District Commissioner Aphan Kidonang Palesi Nikrepho lamklar kehang Bangso puthak matijong ni Pai Clear ni Dipu FBI Hotel along Indigenous People's Party atum Pirangkia Maikang ni ponahut Rajan Timung kaning je ponatengke Parokresir kebra phokebra ke thompen Parokresir kebra phokebra sir ke paningkan Carbon Thomas Council Land Law Rules ateng protect Carbon District arloke Madu Company Corporate Aphanta Longle Jolongle Lapen Lis Penta Longle Pilongle Tangte Konararon Konara Jakong Pensi Carbon Thomas Council atum APDCL aphan Longle Kipek Ajakong Kilonglo Carbon Longalu Ongdung Political Party Social Organization Dopik Bonta Compensation Atangka Kom Ong Pusi Chohang Dun Rongason Si Theklong Tangte Carbon Long Along Li Komat Kikhangpo Pusi Kaju Padupo Jong si ili tum jong si isi eng tong jibin de pulote non ke 18,000 bighas la ke corporate la APDCL par ki PL allotment elo la so allotment la so project pa implement be fan banke nili tum banke konama ke dam dang ji konama an ma dam ngi dam lo UN long dam me dam lo UN long dam nili tum appeal memorandum pi hadak ta hala dak pen association ateng pulo national long chipitha pulo national long dak bang National Commission for Scheduled Tribe along bang ji hala so te pi pen alang tum reaction bang do fit lo loge lag alang tum notice pi fit lo te 1 month angbong pi fit lo 1 month ateng lo kalang lo 1 month angbong pi fit lo la si la son plote non ili tum jong se khan de plote penap ke ko non ke lag APDCL pulo pena onila mani po 1 lakh bikha nahi nita pidet pama mane ko allowance max pupo karbing long ke son mineral so ha ne phan 2 lakh bikha pino la na paisa pon la son pone council bondok pite no allowance 100 years Jolang nun prong na pikam la election pat chu nang la ke ha nang long le na khei phan da chelang ek the pusi anikan wang si ko mane na offer lo pulote na 1000 bikha pidet mane na offer te 50,000 bikha pidet mane la son lo pote 1 lakh bikha pidet elon sa pidet na drone ban ju rong na tumta andi la puson mati lan cholo ves kar bing long phone ni lam len pidet na lapu ba elon mang san pidet na a council mat bondok pidet na Karbiara jong si yang hang betul bukan dana. Konsel ini dar jumlah si komandi personal interest, financial gain si padu ji pan, financial interest kacipang cuci pan jong si claim ji pulote claim dah. Non ke madu dan yang we nonata pen combination bentul piji pus hangjo. Amuk arni people, tamuk arni people ne fast list long si dola, ne ta fast list long si dah posisi tan pre. Sita la sorong le kosan si save nang ji. Corporate pen kosan si claim nahi corporate exploitation pen kosan si cepat jog du nahi kubang kawe ili tum pilo konsil bondok pidan nang mante pidan nang pote ready lo dilige Elon Musk pada na contact people I am ready Elon Musk na contact po si ili tum kacet han nahi bangke ili tum arada phanta ili tum leadership ar makona tong dang lagi pone kosa track lo nei polone manghumi me so-called the leaders of the social organizations halatung ko pito ko matharane NCST aphan Nikrepho Carbon Thomas Council Authority Pen APDCL ke hoy atum kopia lamklar tong kipi jilone lake aporsi ethan po News Report Carbon Long Live